Ini bagani ka kam po discouncil ke HDC. Kalau don kerja kendo jom baru ki MDC ke belah Syajir nak kini ki kat nuclear constituency dekat bak parti. Te bagi sim ya kini karai. Bakarai kalau ba kumba ka parti kalalit ciki pai ba nak por sekpor banyak persyak ya ka jingpen serwakai ya ka bisa pai ba ka jik peluput te bat ketika wi lagi jing community ki bau pai ba ula community wala ka voice of the people party ka yolat pan synshar ya ni ka jalai ba jing kani ketika wi ni ki sinjam ki ba ka party kan hapan shim te kum ka ai ka bangi ngila kren mau pai ba ni so ba abagi pai ba ki lailat ini bangin synshar marwei hapo ke HDC sinjam ka ning kong ka bangi so di banle ka long bangin pentikna ba ka ai ka bangi la kren chu pai ba kan long kumta te dei namar ta dau ka party run kat ba kini ke si baro ila rai bangin thau ya ka isi barit om ka ba he kuma ka chulong hagisnem ki bala le lo kani ka isi ka jingi kan don tan shipawut kentuk yo chairman ba ya vice chairman tapomot ka isi kan don prangut ka legislative mo chairman ba vice chairman kata ka di koi ka ba ko abat penso shaki pai ba ling ba jing pikila pathai ko bor kabar kalong ba da koi ka jimot dekat baru ke MDC ke job ba ka party bila shimikarai banjir iba strong pillar kharjana como chairman jom ka district council nang tai ba kinjo guru MDC nama hoti como vice chairman nang ta iba shembor lang renja u MDC bla Syajid na po like ro lang kadem como chief executive member lembat ki nyuwat pat ki EM kap kentuk iba Paul Soklet nama utarashan ba sebor lang warba nama kenro iba pen kraw boklin kharjarin na mau kerwat di kong teti majau na lain kra malki kong ai bandap lin lingdo nong lai na Milium constituency ba Winston Tony lingdo na nong thamai isnei hing na umroi constituency kini kenong ki khot jong ki isi ba party ringkat bagi ki MC baro nelarai na kamta ki isi apo ke JDC